Zdravo ljudi, ovdje. Prvo oprostite zbog toga što vikam. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. U redu, pa samo u ovom videu sam htjela reći da sam izbrisala skoro sve videe, oko 4 ih je ostalo, oni koji su mi bili najvažniji na mom kanalu sam ostavila, a druge sve sam izbrisala, kao neke serije koje sam radila. Sve počinjem iz početka, zato jer dobila sam novi editor i znam bolje editovat videe, to je savršeno znam sad. Tako da znam raditi dobre slike videa, to je thumbnail i ću raditi sve, sada će biti dobri videi, ovo baš sad neće imati dobar kvalitet, zato jer snimam ovdje. Inače će imati jako lijepe pozadine uvijek u videu i da, ali ova baš nije. I očekujte neku novu seriju za čas, pa da. Da bi bilo to. Ne znam šta drugo da kažem. Bog!